Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti an nagaa kooti galata rabbi Tsiggeen irra maal qabattee dhuftee shabraq jechaa jechuun keessan hin oolu already anis sarpiraayiziin ta'e jechuudha. Sarpiraayiziin ta'e jechuudha waan nama ajaa'ibu eenyudha mee sarpiraayiz kan na taasise akkasitti jettanii yaaddu gammada eenyutuyyuu Tsiggee akkasittiin sarpiraayiz taasise jettanii yaaddu mee tilmaama keessa galcha tilmaama keessa galchaamee yaadamee kabajamtoota hordoftoota itti yaadamee eenyudha laa namni akkanatti Tsiggee sarpiraayiz godhee kuni eenyudhaan isiniin jedha gaafii innaa kabajamtoota hordoftoota koo dhugaa dubbachuudhaaf sarpiraayizii ajaa'ibaa ta'e jechuudha. ሳልገምት ወይ ሳላስብ ሰርፕራይዝ ሆንኩት። በጣም መገርም ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ ደስ ብሎኛል። ይሄን አልብዬ አልገምትም። ደስታዬ ማለት ነው በጣም እና ይሄን ሰርፕራይዝ ማን ነው ያረገኝ? እስቲ ገምቱ። ማን ነው ሰርፕራይዝ ያረገኝ? ማን መስላችኋል? ይሄኙ ስንት ፈካታ ይሄኙ ሰርፕራይዝ ነው ወደ ስንት ፈካታ እና ዱጋርበቹ ደፊ በጣም ገመዴ ስሪትን ገመዴ ጀቹራ ባያ ገና ከነን ጀደምነ እና ሰርፕራይዝ አዳተ ጀቹራ አኒ ሂም ቤክኔ ለካ ጉያ ከሌሳ ነፈካታ ጉያ ከበጀ ጃለሌወኒቲ ጀቹራ ጃለሌወኒ ዮኪን ወሪ ወልፉዳኒ ጅራንስ ta'uu danda'a akkasuma immoo warri wal jaalatanii raawwatanii mana garaagaraa jiran yookiin biyya garaagaraa jiran yana jaalallee ta'uu yookiin haadha manaa yookiin abbaa manaa ta'uudhaaf guyyaa jaalalleewwaniif kabajamu jechuudha. Guyyaa sana silaa uffata diimaatu uffatama. Uffata diimaa uffatta jechuudha. Guyyaa jaalalleewwanii gaafa kabajamu uffata diimaatu uffatama. Uffata diimaa uffattee sababni isaa maaliif uffanni diimaa ta'e kan jedhu yeroo baay'ee gaafii natti ta'a beektanii guyyaa jaalalleewwanii yeroo kabajamu uffata diimaatu uffatama. Egaa maaliifin uffanni diimaan uffatama kan jedhu yeroo baay'ee gaafii natti ta'a dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. አሁን ሲያስብ ምን ይመስላችኋል? የፍቅረኞች ቀን የሚሉት ቀን ቀይ ልብስ ይለበሳል። እኔ ሁሌ ነገር ጥያቄ ይሆንብኛል። ለምን ቀይ ልብስ መለበሱት? ለምን ስለሆነ ነው? ያኛውን ቀን ብቻ ነው እንደ ቀይ ልብስ ከታች ከላይ እስከ ታች ማለት ነው ቀይ ልብስ ነው የምለብሱት እና ለምን አስፈለገ ይሄን ምል እኔ ሁሌ ጥያቄ ይሆንብኛል ማለት ነው። አሁን ሲያስብ አማ የሮን ያዱ ጀቹራ ለካ ቀይ ልብሱ የፍቅረኞች ቀን ብሎ ሳከብሩት ማለት ነው። ቀይ ልብስ የምለብሱት የሆነ ነገር አለው እሱ ማለት ነው። አሁን እኔ ሳላስብ ሲያስብ የሆነ ነገር አለው የሆነ ለምን መስላችኋል? ማሊፍ ስንት ፈካታ ረኮ ወይ ቀባ ረኪን ንቀው ዮኪን ሞዩ ዋን ኢብሱ ወይ ቀባ ጀቹudha ዋን ኢብሱ ወይ ቀባ ጀቹudha ማሊ ስንት ፈካታ ቀይ ልብሲ ከና ዮኪን ኡፈተ ዲማ ከና ከን ኡፈተኒ ፊ ፈኬኛ ፊ እንተል ተካ ዮ ገራ አባ መናሲ ደጡ ዱርቡማ የሮ ቀባቴ ሂን ኢገሚቲሬ ኢገ ሲሪየስ እና ኢጋሚቲ ጉያ jaalalleewwanii jedhee raawwatee kan kabajamu dhiiga sanaan qabateeti kanan jedhu tilmaame beektanii በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ነገር እስቲ ንገሩኝ። አማርኛ የምታውቁ ሰዎች አላቸው አማርኛ የምታውቁ ሰዎች ንገሩኝ እስቲ በአማርኛ። ኦኬ ይደማል ነው የሚባለው? ደም ነው የሚባለው?
ረውዲ እንደው እንደዚህ አይባልም። ተው በኦሮምኛ ከተናገርኩት ይበቃኛል። ይሄን ሌላ ነገር ላወራ በአማርኛ ከቻልኩት ማለት ነው። እንደው አልችልም። እኔ ትንሽ ትንሽ ነው የምችለው ኦሮምኛ። ኧረ ጉድ በላብኝ። እንደው ኦሮምኛ አልችልም ልል ነው እንዴ? ግር ነው። እና ደግሞ ድምፄን በጣም ሳይለንት አድርጌ ነው ማወራ። ለምን ቤተሰቦች ተኝቶ ስላሉ ለዛ ነው እላችኋለሁ። ደግሞ ይህ ባለቤቴ ነው እንደዚህ ቪዲዮን ቀርጾ ላከልኝ። ለምን ስሎ አንቺ እኔ ጋ የለሽም፣ እኔ ብቻዬን እንደዚህ ይኸው እየዞርኩ ነው ወዲ ወዲ ከከተማ ወደ ከተማ ከገጠር ወደ ገጠር እየሄድኩ ነው ብሎኝ ቪዲዮ ቀርጾ ላከልኝ። እና ድምፅ የለውም ለምንድን ነው ድምፅ ያጣው ብዬ ስጠይቁ አንቺ ስለሌለሽ ድምፅ ሳይለንት ሆነ አለኝ። እኔ በቃ በጣም አሳዝኖኝ። እስቲ እንደኔ የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ? እንደ ባለቤቴ ባላችሁ እንደዚህ ብቻውን ሆኖ ብቻውን ቪዲዮ የራሱን ቀርጾ ወይ ደግሞ ከከተማ ወደ ከተማ ከገጠር ወደ ገጠር ሄዶ ቪዲዮን ቀርጾ የሚልክላችሁ አላችሁ ወይ? እኔ ብቻ ነው? እኔ እንደው ባለቤቴ ደወለች። ባለቤቴ ሊበላታ እናቴ ናት። አይቄ ነው እናቴ ስላችሁ የወለደችን ሳይሆን እኔ አሁን የኖርኩበት ቦታ ማለት ነው። bakkanani bira jiruuti malee haadha koo isiin adeessee miti jechuudha. Haa ta'u malee abbaan manaa koo jechuudha akkasittiin viidiyoo waraabee viidiyoo kana naaf ergee jechuudha. Innaa maaliifin sagalee itti naaf hin galchine erga viidiyoo naaf ergitee jedhee gaafannaan atoo na bira hin jirtu waan itti na bira hin jirreef sagaleen koo saayilentii na jalaa ta'ee osoo itti na bira jiraattee guyyaa kana guyyaa gammachuu addaa taasisee tanan dabarsaan turee jedhee raawwate miira adda tokko keessa na galche. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha miira takka keessa na galche. Innaa sagalee isaallee isinitti dhageessisan yeroo nagaallee na gaafatu jechuudha. Bakka yoona saayilentii ta'ee raawwate jechuudha. Bexaam itti na haasa'ansiise miskiina dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na haasa'ansiise baay'ee takka jechuudha. Innaa miskiina ana kya dhabani miskiina dhugaa rabbi nama marara lubbiyyee naan jedhe lubbiyyee eessa jirta osoo na bira jiraatte lubbuutii anaasaa dhabani osoo na bira jiraatte akkasumatti silaasii waliin akkasittiin akka kuna uummanni bashaadu kanatti bashaadaan ture. waan ati na bira hin jirreef sagaleen koo saayilentii na jalaa galee naan jedhe anaasaa dhabani. Mee warra abbaa manaa qabdan jechuudha. Warra abbaa manaa qabdan abbaan manaa keessan yeroo isin jira kun ogaa hundi keenya haala jiruutiif jennee raawwanne biyya ormaa keessa jirra waan ta'eef guyyaa akkasitti guyyaa jaalalleewwanii kabajatan kana mee haala ilaalamee isaan kun ilmoo isiirree of jala kaanii kun akkasittiin bashaadan jechuudha. Nyaatu yeroo sana yoona qalbiin isaa akkasittiin isa rarraati qalbiin isaa akkasittiin isa fannifamti anaa kee cabsan anaa kee miskiina ko abshir bara oggaa dhufutti jechuudha. Oggaa dhufutti waliin dabarsina. Viidiyoon kun yaadannoo dhabaa ta'u jedhee sana yuutuubii irra kaa'aa jira ishee habiibii ko ani yuuna boochisteerta dhugaa dubbachuudhaaf yaada tokko keessa na galchite baay'ee miira tokko keessa na galchite. እና ለማንኛውም ነጋ ፈያናፍ ተኢ አብሽሪ ያደ ኬሰን ገሊኒ አኒ yoomummayyuu biyya ormaatti nafu inuman dhufaat seen jedha. Yaa abbaa manaa koo jaalallee bira darbinee jirraa nuti haadha manaaf abbaa manaati waan taaneef innaa kanaafiyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuullee dadhabaan jira miira tokko keessa galeen jira. Kanaafiyyuu jechuudha uummanni kun akkasittiin burraaqa jechuudha akkasittiin shaashaa jedhanii garuu isaan kun maaliif uffata diimaa uffachuu didanii sila uffata diimaatu uffatama barra. Irsaaf niitiinis dhiirris dubartiinis uffata diimaa uffachuu qabu turan. Garuu isaan kun uffata diimaan uffanni achiin garuu roozitu godhame maaliif rooziin godhamuu qabu kaa uffata diimaadha silaa kan uffatamuu qabu kaa achirtirree godhamuu qabu diimaa ture. Lamaan isaan akkuma bakka sanaatitti dabarfatan ta'uu danda'a.
Kanaafiyyuu jecha nagaa fayyaatti naa turaa kabajamtoota hordoftoota koo akka carraa ta'e namoonni haaraan gara chaanaala kanaatti hordoftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Warri immoo maatii taatanii jirtanii laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa kan hundumaan gootaniif guddaa galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja hunduma keessanuu jechuudha. Kanatti aansee immoo viidiyoo tokko qabadhee kana dhufe ni jira jechuudha. Viidiyoo tikstiiti. Akkas garaa kuna dhukkubsate jechuudha. Yaale hau ባሏና ሚስቱ የኔ ሴትዮና የኔ ሰውዬ ትላንትና ከተኙ አልተነሱ እየተኙ ነው። ተነሱ፣ ቁርስ በሉ፣ ተመልሰው ተኙ። ምሳ በሉ፣ ትንሽ በመኪና ወጣ በሉ፣ ተመልሰው ተኙ። ድምጽ የለም ማለት ነው። ልጆቼን ይዘሽ ወደዛ ሂጂልኝ እያለች ባሉን ቅፍ አርግታ ትተኛለች። የኔ ሴትዮ የአረብ ሰዎች ማለት ነው፣ ነጮቹ ማለት ነው። የኛ የራሱ ማታ ከባሊዮ ጋራ ስተኛ ይወጣል። ሰውየው አቁሞ ወጥቶ ደግሞ ወደዚህ ብሎ ይመጣል። ትንሽ አሁንም ከሴትዮዋ ጋራ አሁን ከሚስቷ ጋራ ሲተኛ በዚህ ጋር ደግሞ ቡም 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 ይወጣል። አሁን ተመልሰው ደግሞ ይተኛሉ። እንደዚህ ያሉ ነው የሚተኙት። እንደዚህ የሆኑ ነው ልጅ የሚወለደው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። የአረብ ሰዎች ማለት ነው ጋይስ፣ የአረብ ሰዎች ቀን ይተኛሉ ከባሊዮ ጋራ። ከስራ ሲመጡ በሩ ዘግቶ በልቶ ጨርሶ ጠብ ልብሳቸውን በር ላይ ጠብ አርግቶ ባልና ሚስቱ በቀን ማለት ነው በቀን ሾርት ለብሶ ለጥ እኔ ከዚህ ዱባይ ገብቼ ማለት ነው እንደ የኔ ሴትዮ ከባሌ ጋራ ተኛለሁ ብዬ እንደዚህ በር ዘግቼ ቀን ማለት ነው ቀን እና አባቴ እንተኛለን ብዬ በር ዘግቼ እንደዚህ ተኛለሁ ብዬ ሲዘጋ ማለት ነው ትዕግስት ምን የሰራሽ ነው? ጎረቤት እኮ ነው። ትዕግስት እስቲ ጨዋለሽ? ውሃ ማብራት መጣ እናንተ ጋር ውሃ አለሽ እንዴ? ቀን እኮ ነው ቀን ከባሌ ጋራ እንዳተኛ ነው የኢትዮጵያ ጎረቤት። እዚህ ቤት አሁን እዚህ አረብ ሀገር ማንም ስንብር አይልም። አንድ ሰው ሽምብር አይልም። ቅፍ አርግቶ ይሄው ዛሬ አሜሪካ ሆነች ዱባይ በቃ አላየሁትም። ሰውዬ ነው ሴትዮ ሶስቴ ነው ነጠፍኩት አልጋ ዛሬ ሶስቴ ነይ ጋይሪ እሺ ቀየርኩት። ጧት አጸድቼ ቀየርኩት። አሁንም አጸድቼ ቀየርኩት። የኛ ማታ ርብሻይ ይጫዋሉ እንነሳለን። ወዳ ወዲ ብለን ተመልሰን እንተኛለን። ነጋ ወለልነጋ ተመተን ወልተመተም ይያል ነው የምናደረው። ቀን ጎረቤት አስተኛንም ጨዋለሽ ቡና እስቲ ኑ ቡና ጠጡ። ኧረ ተው እስቲ በእናታችሁ። እኔ ከገባው ማለት ነው ድራሽን አትድረሱ። በቃ ቀንም ተኛለሁ እኔ ከባሌ ጋራ ማታም ተኛለሁ ከባሌ ጋራ። አትመጡብኝ ለማለት ፈልጌ ነው። ትዝ ያለኝ አሁን ኢትዮጵያ ነው። አፋጥሮ ወጥነስን ይቀጥላል። ጀሪ አረባኩን ያጀረ ከኛ ጀሪ አረባኩን ያማ ጉያ መሮም ሮባ ኦል ያረገተን ሮባ ከነ ከሳም ጀረ ከነ አገር እጂት ያሃር ወልጀራ ሲነይቱ መኩኑ ኮት ኩሩፋ ኦለ ወጂ አንዴመን ሂዱፋን ወጂ ድለንጅር ሰሞነ ከነ ኩኑ ሪፍቲ ጃኒ ገነማን ካን hinqulqulleesine waljala seenan irrafan inkaan yammalle amma kuno waan ta'e barbaadna bilbilaa jirti wala meetan addaan kute biyateen gitti gizee halkan gizee irsa keenya wajjin rafnu hidhiyan garasiis iyya birmannee hodee bunutti irraafan boru amma moo guyyaa moo gizee rafne yee fotaa buna dhugaa maal hojjettaa Tigist biashaboonu qicaa bishaan qabduume nun ciibsan kun amma isti namitti tiyaafi namitti tantu efi kaleessa galgala ciisanii amma muttiin kaane zanaa jedhanii ciisan ijoo zanaa jedhanii zana fataa jedhanii kan ofirraa fani ciisan nuu ciisu ballee nuu kenni tale sinaa qinqineessu kanumaafan Itoophiyaa tafti galuu jibben